بناوی خدای کردستانه هوا همه بخیر هاتن ایرو مجارمه پرتغال فرانس فانون بیشن kolonyalizma mantığa kolonyalizma radikale برنامه دو بشان بکره بشای کم ده ذهنی که بحث جیانا فرانس فانون بکم پشتیه مرخص بحثان بیشن پرتغالی بکم دو آره دمی نواره که بینه 15 دقیقه حوالی چای وقت ندی فیدیویان چوبه بکن پشتیه پرسو برسوه و میوسا بدومینه بله المصادس بكم هاتش تماما تمام بله وكي هون دزانن فرانس فانون سال 1925 ده لمارتينيكي مارتينيك جيكا غرافك غريداي فرنسا يشوا لورد دي دنياي و مالباتك هم بيجن تقارب بيجن برجوازي يعني بيجن روشان باشه لورد دي دني و زاروکتک خوش در واسه که هم بیشتر هایی پسکریکن هم بیشتر رشکان یدین چه نباشه چون که گیم زده روشان مالباتان باشه وان تشتم فرق نکه و هم بیشتر زانینگی هده دست تپه و پسیکیاتری و بیشتر دخونه دوی دمیده بیشتر شر جهان دویم دست پیدا که او لالیه فرانسیان هم بری نازیان شر بکه دور ده او وکی باوکی فیزیکی گور زانم اسکریه نکه دور ده وکی بجیشکی پسیکیاتر یا پسیکولوگ دور ده بیشن شروان گر نخوشی کن هبیاج دور ده هنجار درنیان نباشت به بومر علاقه دارد به وان گهدار دیگه وان تداوی دیگه باوکی استاد بیشن ارکیدستین لور پشتیوی دوی شریده فرانس فانون تشتكي فرق دكه كو دبينا ام بيجن كسين رشك وين سبي منا هب ناي ام بيجن ديتن و دارتش ده اسكري فرنسي مثلا زورداريه اسكري رشك دكه ده همان جبهه دنه ده جو همان درمانجه شهر دكن لا هردم او بچوك دين ديتن و ورده مثلا برياوي او فرنسا منا ولاتي خود بينا هر دم مصادی تبو لپشتی به بویرشون ده دی هنگ تش هشیوی ده هدی میجن زلال دبه و دست دی میجن kolonyalizm میجن پسیکولوژیایی هاتی koloni کرن دش وان خبرتان دکه و میجن خواندن آخوات پیش دخه و tam da psikiyatrist بله ببارن شخوی پاریس خونده بو ام بیشن لسر فیلسوفیا هبون پارازی و هشمندیه ام بیشن خوندیه پشتوی مثلا او بشاره نازیان پاردون بیشن جزایری دحسه دبینن جزایری جیکا ام بیشن دالی فرانسا ده کولونیزه کرن متینگری سروان هیه و ادی دخوازه هر آلیوان دشوان دران مثلا دبینه مثلا همان تشت ورجه میتینگری ورده جهیه او ایدی ورده جدی سواکی بجیشکی کی درونیه ورده جی خبرتی خودی که و هر عربیه هند به عربیه خود پیش دخه و سردجی یه جزایریان کوارا کن هی المجاهد او کوارا کن بیش بناو دنگ بناو جهانده دور ده باوی که ریکو فیک هر دم نویسی خواهد نویسه و دخوازه دنیا ام بیشن ویتشتی بحثه و دور ده ام بیشن فروت فانون هنه که ام بیشن سر تئوری فروجی دخبته هنه کشی راست بینه لی هنه کی برفره دکه مثلا مجارا ام بیشن اولیمپوس هید جم فروته ورده ام بیشن زانن زاروک ده تکیلان و دیو باب ده هنه کی پسکریکیان هنن ام بیشن یه لاو ام بیشن زاره لاو هر دم بابی خواه کی رقیبه کی دبینه و هر دم دخوازه هم بری تیب کوشه لفانون دبیجی که پسکریکان زاروکن مالباتن رشک امنینه چونکه زاروکن رشک پسکریکان مالباتی نینه پسکریکان درویه ام بیشن به انسان سپیره
به مالباتا ویره تونه دبیجه و یکی دم مثلا دبیجه کسین یکی آزاد چاوا کفره و هر دم دبی پاشا روجاوی ام بیجن زاروکتا خود چی کری چاوا کریه کو پسیکولوژی و سباندار کریه او دبیجه یکی آزاد دکاره پاشا روجش خورا بک بنگه و نخوشی خو بگرن لی یکی نه آزاد یا جهاتی متین گیری کردن یا جی کم بیشتر کلنزه کردن برده پسیکریکاوی نه پاشا روزه پسیکریکاوی پیش روزه چونکه هر دم سر پیش روزه دفکره و پیش روزه خواهد بیشتر چی بگه ترساوی سر پیش روزه ویه و اف باندور بیدی که هنه که وانشانج هفت قطینه پشتوی دکارن چی بیشتر مثلا دگوتارا خود بیشتر نخوشیا درونی یا سندروما افریقیان باکور مثلا خوشی کوسا پناسه دیگه و بحث دیگه دویژه سندروما افریقیان باشور وانا بیشن نخوشی فیزیکی نیک درونیه افریقیان باکور هر دم دخوازن خوبش بینن انسان سپی بخوابه بقوام کوب نخیوان زیاده ببر تشتن وصل بیشن هر دم سرد سکنه جبال بین نخوشی جاز کردن و جمجویرت بیشن آپریوری yani به سرپعاتی این بون جبو به نخوشی یعنی پسیاتر ده دما دنیری خبرکاری به نخوشخانه ده اوین رش وکه اوروپیان تو خازن خواه نشان بده گنجه وان خواه نخوادی کن و ناسنامه خواه بیانی ده به چطور بینی جبو بهجی کووارا آلبرت کاموس ده نویسی به کوتارا خواه دبیجی سندروما افریقیان باکور بین آبی پناست کی بین خوشی. بله ساعت خوش راسته و ساعت رو. پشت مثلا دکارم بیشن فنون چکر بو علی پسیکیاتری دنیم توریوان پیش خستیه و ام بیشن دکوورا مجاهد نویسیه لعالی جزایریان سکنیه و دو برهمیویه جهان دته ناسین ام بیشن هنه یک شکم زنان جرمین رش ماسکین سپی و لعنتلین لسر عرده وکی هم زن و هر جانب پر گرینگه یا نها مخاندو یا جیدن جیکا پرانی مقاله یوج بکده دو پروتوکیوی تنه هیه ام بیشن یه وینی بیستانلی و چاپ کریه مثلا ده مثلا جرمین رش و ماسکین سپی ده پرانی سر مروین رش ام بیشن وان سکنه و باوکی تشکی شخصی پسیکولوژیک انسانک چاوا تداغ کرن انسانک چاوا هیستکه انسانک چاوا تردگره وید سروید سکنه لعنتلی انسان اردیجیکا ام بیشن پسیکولوژیا کولونیالیزمی باوکی گشتی مثلا بحسابی دیگه و حتی جبو لعنتلی لسر اردیجیکا دبیشن انجیلا شورشان یعنی وکی تشکی پیروز دیدیتن مثلا دلانتلين اسرار ده هنا كي ام بيجن سر نقول سر متنجريه و سر و پسیکولوژیا انسانا باقي قشتي ساكنه دورنا مثلا بحثا شدت اجدك ام بيجن شدت متنجريه و فرانس فانان زاده مروكي همبري شدت نيمويه چما جبر كو دبيج شدت جخوا کسی همبر بیشتی ام بیشن رابو مدکه مثلا کسی که هاتی کلنیزه کردن جخوا بیش ردیل کوی جکی هندبه جکسی وی مثلا متنگری سروی دکه سروی هندبه و گورا و چد بینه وی تشتی تقلید دکه و سات بیشه و دوی وارد ایشون شخوان کی ترخنه کردن بیشه ام بیشن فرانس فانون شدت پیچکی رومانتیزه دکه بله وكما قلت في فرتوكيدسة اللي همبري بسكياتريا ما تنجريش دي دكروشة مثلا دبيجي دو كيلسة دبيجي أوروبي دخازن وكي تشتري نبونة مثلا تشتري نبونة بشر مغادشان جنا خوشية بين نخوشية درونية بحساب عايش دكا تشتري شخص فرانس فانا وكي مزانن 36 سال ده الأمريكي جوان ده مخابن نخوشه لوسمیه هندبه و دم کردش خو وفات دکه جبرکو نخوشه خود درنگ بین حسه حتی مثلا بیشن تشتن سر لاشوی حتی راست باقی ایشی خویان نبن ناش بیتشی نحسه
جبرویجی 36 سال خیانی 1961 ده بیروته نخوشخانه بیروته را وفات که نها منشتان بیشتر تمیرامن ورا دکار میزدیم تو کریم جزاء خوش صعبه يعني بكرتاسي جيانا يقول يا يعني جيانا كي كنا راستيجي ل جزالوكاتيا خوا حتى ام بيجن داويا عمري خوجي هرتم لبرسينا كي كريا برسيا خواندني خوجي لسروي كريا روشا خوا برسيا روشا جواكي برسيا وطايبت شي جبالكو اوجي يك فردك کسی حتیان مدینگه کرین خواه تداوی کریه پیشی خواه تداوی کریه وی تداویه جی دکترا خورا بیشن بلاف کریه تایبت بسر kolonyalizm و پسیکوپاتولوژی وات شتا دبیجی نخوشی نفروتیک یعنی ین استرس و نگرانه کود جواک kolonyal da zede dibin kompleksa kemasiye ango xwakem gitine yani dema dagirkevte axata metinekir xalkê niştecî xwakem dibîne ji wan dibêjî ew teknolojiya wa zêdetir e ev pêşketin e em paşketin ji xwe ev welatên ku hatine metîngehkirin aliyek rasta weke welatên rojavayî pêş neketine ew qas di aliyê sîstemê de ew hêjî mesela li em bêjin demokrasî çi ye nizanin mafê mirovan çi ye nizanin hêjî ew efendî köle yani gulam û xwedan li wê psîkolojiyê de ne piştî got metînger têne wir vê tiştê dîsa ليه نابرسن چونكي او ماركس نخوان ماركس بحثا خدان وغلامه ديكي مثلا او لسر عبوريه ديكي هيجل لسر خوكم بيتنه و خناسكرين دنرفيني فانونجي فينا ميتينجه ينكو ميتين هاتنا ميتينجه كريم وين ميتينجر وانا افندي كله يعني غلام چه خدا كاين اصل ديكي وكي دنجي متنجر نجات پرستیه لسر جواكا متنجه بزانستیه ديكي يعني سيستماتيك ديكي يعني دبیجی نجات پرستیه و نه وسا کینکی بیولوژیکا کنجو آموره که جبو متنگریا خو به آزادی راحتی بکن وانان دبیجن افکیمن اوانا امی ورن وانان فیری شهرستانیه بکن بویا وای متنگریا خو ددومی فرانسا الجزائر ویتشته وەک باڤایەکی زانستیە دکی و جارباندنê xwe di nexweşxanê psîkiyatriyê de dikî. Li Bilîdayê psîkiyatrî mektebek vedikî, navê kesê jî vedikî Antoni Porot e. Ev kes nexweşên psîkiyatriyê weke mirovan nehesibîne ji xwe li ser we her tim carbandina dikî dema fanon خواندنا خوی بجیشکی دقیقی جلیونه فرانسه دیچه تاین دبه ته نخوشخانه بلیدای جزایری لوی دره دبینی کو پروت براستی جی نجات پرستیه وکه زانستی که آسایی دجاربینی و گلکی توند نخوشن پسیکیاتری تداوی دکی پاشو او خود بیجی اف افریقی یک پرسکرکا وحیا ده genetîka we de tundî heye ev tu jarî nabin şaristanî divêt em wanan weke gulamên xwe bikarbînin
جبوی کارن خرابه و سردمه ده شخوا لهر دولت کلونیانه همه دولت اروپایی کلونیه و هم جبر که افتش وقت تشتکی آسایی تکرد حتی سال 19 جی کولاتی جی وقت آساییه جبر که جی پشتی کولاتی رابو ل چینن کارکران درکتن هنگی لأوروپای لسر چینن کارکران شورش هاتن کرن لبله لکولونیا دا اف شورش چینن دیسا لسر میتینگریه زختن کولاتیه کرن بخالکه نشتاج آنتونی پورت مثلا تئوریا مروفا پریمیتیف ناوی کی وسا دخی لغاتا پسیکولوژی پسیکوپاتولوژی و جوارا مروفين ميتنجه كذي وكا نمروف نشان فيتورية ده لهمبروي فرانس فانون أبدكي نفيسا خوي المجاهد تدرس في بكي دوردا أفريقي جبركو متنجه بنا ودخوازن وگرن رومتا خوي بره حوجه معناكو شدته بك جبر ويكي برسكريكا مازن متنجارية نكو باراستنا نتوي الشارع الجزائري الشارع الجزائري بري قامهرن جزائر جسات سالا پازدمی حتی سالا 19 دسته عثمانی ده سالا 15 بودن 1500 ده بارباروس هر دو براین بارباروس دکوین حمایه عثمانیه سال 1830 درجی فرانسا تیوی اشغال دکه دکوی ور همه جوی براوه ده بجن مغرب همی براوه جوار دیگری و خالکن ویدره تبلی خالکی گوش آفریقای آنیا دکی متینگه بیا وای زکی 100 سالیش خواه أقدر بيا بشك دبارتمان دبيجن فرنسي بيا دبارتمانك فرنسي دهش خدا أقدر يا ما شوا أف خلق يمايا وزمان خوا دسبيني قانون خوا دسبيني حكومة وياها نشتاجهن فرنسي أنا لبدري يعني شخص كيم بلجي جوارا أقدر بشك ولاتي فرنسا وصل الفكرة جبر وياك تجاری سرخوردبون خوازیا گل جزایر قبول نکن هر تم دکو دولابان دکولبینن تاکو وان جو داخواز وگری لی آنتون فانون لهمبر وان تشتا روی واضحه دیروک روی واضحه و میناکا koloniyen ko azadiya xwestandina behsevan dike bi vîya wayî pêwîstiya serxwebûnxwaziyê nîşan bide û bina piştrast dike. Şerê Cezayirê de çawa dest pê dikî sala 1954 de çaxê fanon li wir de ye dibênî ku یکی قانونی ده نه قانونی ده شورش دست پید کی دریاوی جی لتونس و جزایر جی شورش دست پید کرد نه وکی دیجی گل کلونیان وکی قرایی پید وکی آفریقای ماداگاسکار و چین وانا جی شورش خود دست پید کرد نه فانون دبینی کو ویژینک چه دیدی ویژینک نتوایی چه دیدی حتی وینا وسا پناسه دکی و نیسا خود بنویسی دبیجی
ایرو شورش جزایر جچاخ ابن خلدون سالا 100 سالا چهاردمین ابن خلدون 100 سالا چهاردمین ده چویا جزایر و دره و دمه فئودال هنا فئودال عشیر هنا هفدیر شر بکن او دچی و دره نافجی دبن و نام لهفتنی و سر سیاست نویسی خود نویسی به نام مقدمه جچاخ دکی ایرو جهته بندن ابن خلدون و حتی به روزه خلق جزایر سر سیاست وسا چالاک نبود سر شورش چالاک نبود هر تن برافشار خود قبول کرد اچاو عثمانیان جی قبول کردن مشتی جزایر کتی دسته فرانسه جی قبول کرد و فرانسی جبر کنیجات پرستی خوا به عالیه بیشن مواهی ده گلک زیاده کی وکم گفت یعنی نخوشخانه که دیوی نخوشخانه پسیکوپاتولوژیه پسیکیاتری جبوی جالباندن نجات پرستیه کرد وان تشتان خلق جزایر هشیار دیگه و خلق جزایر به همه پک هاته ین چاپکر ین دموکراتیک ین اسلامی بیشن اسلامی کی دبیجی جزایر جی گلن مسلمان ده یه هری سالیمینه دیسانی ویسا خواهینا پشتراست بکن دوی ده ایدی شورشک دست بیده که و فهمون همه شخواه ده و پشتی گو سر پارو چی هر تن ردیه دنویسی او اینا سرگن دکن او دیچی تونسه جبر دی ساته جزایره و ال مجاهد را نویسی خود نویسی پروپاگاندایا شرعی دیگه پروپاگاندایا شورش دیگه موسا بیجن چونکی تکوشینا جزایره بردوامه شوا نگو او دست بگیره ده عقل اروپایی ده نه تنه فرانسی اروپایی جی و قناعت دنا باکوری افریقایی گلکی اون کهنارن پریمیتیفن و مازوشیستن اوانا به دموکراسی و فلان بیوان ناین شهرستان بفت امن سروان yani وانا جمهوروان نه حسبینه حتی پاروت دنویسا خود دبیجی بیجیشکیا اروپایی روجاوایی نخوشتیتنا مروین متینگه کریه وسا yani بیجیشکیا وسا چه میگه دبیجن اف نخوشن امه واتر ناویکه دو متینگه کریه کرنا خوا لهمبر و فانون دفت اف کسین گلین کو هاتنا متینگه کرن اگر شر دخوازن اگر شر دکن افتری واتنه کو لهمبر توندیا متینگرا افتش درکت وانه و بفی آوای دخوازن رومت خوی گندای وگل بفی آوای نرینه کسر توندیه چیدکی و بجی حتی گو داخوازن خلق متینگه کری ناتن جی توندیه بردوام بود داخوازن هری کم جی چیه دبی سرخوبون هری کم یعنی ام بنوی خیز بکن یا هری کم سرخوبون دفت ت متینگر سرخوبون من یا نتوی قبول بکی بپجی السرفه نویسین خواه جبوک اوروپا و دنیا فهم بکی چونکی چرچوبه یک بوسا هیا اوروپا امریکا همه کولونیست همه امپریالیست او همون ناف خود قانون هم چه دکن ام بیشن افشتره افجمره پارود کن بوی آوای دنیرن دما شرک بوسا چه دبی بوی آوای دنیرن گلوی فرانسا چه بکی گلوی فرانسا حکومت های دو هریفتن
ji bo ku ser nakevin partiyek derdkevî partiyek mesela çapgira yêkarkereya derdkevî sostele vêzilan lê li hember rastgira nikarî xwe biparêzî çünkü çapgir dema daxivin dibêjin hemû dünya biraya mesela em birayê hevin em internasyonalîstin lê belê rastgir dibêjin vaya axa me çû rastgir wisa difikirin dibêjin ev der axa me ye ve sed salî tê de jiyaya sed salî xeyr û beraya me xwariye wisa difikirin ew qas qaşo ket ne Tekoşîna Cezayirê pêwîstiya serxwebûnê û berxwedanê gelek li ser vê sekînê bû. Gelê Cezayirê nivîseka xwe de dinivîse dibêjî gelê Cezayirê ku bi gefa ji holê rakirinê rû bi rû maye hêşmendiyek wisa pêş xistiye ku hem bibe sedema vekişana ser egoya xwe ya bin gefay de maye hem jî nirxên modern bipejin. Yani ji tûnekirinê re hem jî divê tu bifikirin tu gelekî metîngehkirî li ser te tundî nijadperestî tê kirin di şerê Cezayirê de 1.500.000 mirov tê kuştin xelkê Cezayirê Fransî ew qas tundî dikin. Li hember vê tê alîkî ve jî piçekî weke demokratîk yan jî siyaseta dinyayê re tê hevkî. Çünkü siyaseta dinyayê ji wan re dibêjê ev tiştê ku hûn dixwazin înadeke. Hûn dibêjin serxwebûn em dikarin Fransayek demokratîk çêkin. Mesela Fransayek Cumhuriyet perwer em çêkin û wê de mafê xwe yê federaliyê ya jî yên herêmiyê bistin. Yani ji alîkî ve wisa empoze dikin vê fikrê hin nivîskarên reş yên ku çûne bûne Ewropayî qaşo ketine bin kirasê Ewropayî ya nivîsê xwe de yek ji wan Richard Wright a ew dibêje zilamê spî guhdar dike Pirtûkawî wisa zilamê spî guhdar dike Fama Pirtûkawî dixwînî reddiya xwe dinivîsî dibêje Bright gelo te Wright gelo te dîrokê nizanî tamam tu dîrokê nizanî tê çawa Ewropayîya bikî asta însanekî demokratîk ev qas di şerê Cezayirê de ji ber ku sosyalîst nikarin cumhuriyetperver nikarin xelas bikin Cezayirê tekoşînê nikarin ravistînin yekî rastgir yê herî tund tê de Gaulle General de Gaulle balyozê dike û hemê derfetên Fransayê ji 80,000 leşkera tenî 800,000 leşker dikî Cezayirê. Ser de jî berava Magribê dorpêş dike nehelî ku Cezayir nefes bistê. Kampên îzoleyê çêdikî. Divan kampên îzoleyê de dihêlin ku xelk bila bizanî ku ev tişt ji ser vê tekoşîn û berxwedanê serxwebûnxwaziyê tê. Yani dixwazin bêjin ev artêşa ku ji netewa Cezayirê hatiye avakirin ji bo xêra wan naxebite ew ne xeyalperest in. Bi vê avayî her tim tundî dike. Tundiyek wisa dikin ku ji beyaniya jî lejyona çêdikin. Lejyon yani kesên ku beyanî ne. Nîzekî 5,000 lejyon tenine Cezayirê. Hatta yekî boksora dixwazî herî deverekê wîna digirin pasaportayê dinêrin piştre bi manayekî wîna dîl dikirin ji wî re teklîf dikin. Dibêjin em ê
9000 frank bindinte mehane û tê 2 sala têkoşîn bikî ji bo me şer bikî falan û devan wekî wî gelek kesan dixine vê kampê kampa leşkerî ji bo ku perwerde bistî dema perwerdê didin her tim ji bo ku hê tundrev bin hê hovtir bibin hovtirîn metodan nîşana didin mînak kesekî di kesa digirin wana dikujin hûr dikin têmin berwa dibêjin wana cezayirî kirin bibênin dema hûn çûn yekî af hûn nekin ev kes û yên Fransî her tim nijadperestiya em bêjin bi marşên û duruşmên nijadperest êriş dikin jin bê mêr biçûk bî mezin bî fark nake hemû kesî tacîz tecawûz û yani tiştên ku rûmeta mirov dike binê erdê çi hebî hemû tiştî dike ببور استخدام küçük dikkat dedi halime behsa ve boksörü kır bejin tabi leşker da artişa Fransa'da o artişa Fransa'nın jua halki Cezayir ve kuaşi hem bejin kesin nizam barbar xuya bike gelek diskandalize de verde fanon de beje verde xuya dike ku hem bejin metingeri tene bawaki siyasi و ابوری نینه به همان دمه ده اوای کی بیژن درونی و چاندیج دیگرن مثلا دور ده دایلی خود درونیا لشکری خود لیزن هم بیژن کسین جزایری خالد درنیشان و هم جی هنگ دماغ هنگ لشکری وان درون وان در دو کسی دن دو کجن تیم دوی وان رویایی هاتی وان جزایری وان کشتیه به وان دترسینه کسین دماغ اسکری وان دترسن لشکری وان دیگه پسیکولوژی کساکو و دمید چه جزای دجمنه می اموانتون نگه متونه بکن و ما وکی مینا حوالی ما پرچه بکن بابیجن راسته و ایدی چابی وان سورد به بیجن کین بیجن دوان درجه دما حربادش خو دبینن لشکره بیجن نورمال خود قتل نگار انسان و صابو کجن با وکی وحشیانه دی انسان دو کجن قتل دکن چابی وان در دخن دسته وان ببرن هناك بوزوی وان جه دکن gelek işte xarab dikin ev jî çi ye xuya ku bawekî psikolojik de hazır kirin û aileye de jî mesela ye metingeriye dikin leşkerî xwe wisa perwerde dikin ye hember jî çawa nîşan didin da psikolojik de ew tiştê kirin nabin ew em bêjin lawazin ew kesekî jêr de jêr gere wisa bifikirin gere xwe biçûk em bêjin bibînin ku teslîm bibin گره نسنامه خواه انکار بکه گره رنگی خواه انکار بکه گره دروگا خواه انکار بکه گره چانده خواه انکار بکه کو تسلیمی دجمنه خواه ببه بله Fransa'yı bir fikrim ve de çaxe go şerê cihana duyemî çê bidî sala 1945 û heftan da devletên Avrupayî dicivin Türkiye jî tê de li ser hukûka mirov ve li ser hukûka şerê peyaman peymanan imza divan peymanan de çi qas mafên mirova hebe Fransa hemiyan îhlal kir di vê şerên Cezayirê piştî ku degal li tê degal hêtûn metingeriya degal ji ber wê ki fanon weke radikal metingerî temasa Fransa dibînî ku ravayekî siyasî nabe bi dek û dolabên internasyonal nabe êdî piştî ku degal balyozê dike ew dibêjî em metinger qabûl dikî wê tiştî vî avayî lê cana jî tek û dolaban dizîvirên dîsa yani ji Amerîkaya peyam dişênî Amerika Brîtanya lê dinêrin vaya degal biryardar dixwaze ser bikeve yani çepik lê dibarê ew qasî
dikin ji ber wê yekê ji aliyê internasyonal pasîfez em bêjin ji bo ku gelê Cezayir ji doza xwe veqetin pasîfez tiştekî pasîfîze em bêjin pêlekî pasîfîze tê yani dixwazin wanan pasîf bikin dixwazin çek berdin bi vî avayî Fanon nivîsên xwe ji we re dinivîsî çawa weke rojnamegerekî çi çê dibe Fransa çi dikî li ku derê bombardıman çekiriya mesela li Sîdyayê Saîdiyê bombardıman kiriye li kampa kolonize dahî tecavüzkirin û kuştina çawa her tiştî rapor dike bi vî avayî digihêje armanca em bêjin navneteverî û Fanon dîsa nivîsa xwe de dibêjî vaya dinya êdî pişt Cezayîra disekinî û emperyalizma Fransayê neçar maye ku rastiya me qabûl bike lê ew hê jî tûntir dikin yani nasekinin lêbelê hinek fikrên ew tê gelo em çawa karin Cezayirê bikin Cezayîra Fransayê çünkü yê li hember dixwazin bibin Cezayîra Cezayirê yani serxwebûn dixwazin ew entegrasyonê naxwazin degal diçî referandumeke saz dike di referandumê de dîsa fenda dikî di wan fena da kesên ku nehatina referandumê ji cêware jî deng dabêjî erê em dixwazin Cezayirê de bimînin û ji dîsa weke nivîskarê Richard Wright propagandaya dinivîsîne bi vî awayî kesek heye yekî sosyalîst Paul Rivet ew jî diçe li hemû devletên em bêjin ku karibin bandorê li Cezayirê bikin digerî û ji wan re dixwazî bêjî em weke Fransayê em sosyalîstin em demokratin em dixwazin biratî çêbî biratiyek çawa Fanon vê najî rexne dikî dibêjî tu behsa biratiyekê çawa dikî yani te ev qas tişt kirin 1.500.000 mirov te kuştin û te jî dikujî û tu behsa biratiyê dikî Fransa û Cezayir biratiyekî wisa tune û ji xwe Paul Rivet bi xwe dibêje ez bi aqlê kesê ku şaşî li serê xwe dikî yan jî turbanê serê xwe dikî çarikê serê xwe dikî ez bawer nakim dibêje ez daxwazên wan jî nakim napejî ev kesekî yê ku herî internasyonalîst û yê ku mafê mirovan diparêzin dema dibe berjevandiya metingeriyê çapkirên wan jî rastkirên wan jî berjevandiya devleta xwe difikin berjevandiya metingeriya xwe difikin em dikarin bi kurtasî bêjin Fanon li ser psikopatolojiya kolonyalizmê ku çawa kesê ku metingger e çawa ji mirovatiyê de dikevî wêne analîz dike wêne binav dike û kesên ku metingeh bûye kolonize bûye çawa dikarî xwe nas bikî û bi xwe vegerî vanan dinirxînî pirtûkên xwe wisa dinivîsî di dawiya jiyana xwe de ji xwe ne tenê ji bo Cezayirê difikire ji bo behsa mesela dinivîsê xwe de behsa Camaîkayê dikî ew jî giravekî girêdayî Karayîpê ye behsa Domînikê û Haîtiyê dikî behsa Porto Rico dike
Jamaika mesela mesela em wisa bêjin ev welatên guhatine metîngeh kirin hemê taybetmendiya wa jî weke hevin mesela erdnigarî û dewlemendiya weke hevin ya berava wa heye ya em bêjin xelkê wê dikarî cotkarî bike karê giran bike yê ku Ewropî naxwazin bikin ew plantasyona çê dikin wan dere diçin wan dere pêşî plantasyona çikin diçin ax dikirin mesela yên dewlemendiyê Hollandayê her devre ew derdivî axa wan piştre van kesên metîngehkirî niştecîhan dikin karkerên xwe piştî ku koletî jî rabûye dîsa jî wana weke koleyan ez dikin di mijara Marx ku dibêjî gulam û xwedan dûle rast derkevin yani rastî jî gulam em bêjin di kuncekê de dirazê di bin textike de dirazê derve dirazê yan jî karê herî xirab dikî lê heman nêzîkî de xwedanê wê axirê yan jî wê plantasyonê keyf û sefa ye Jamaika mesela zimanê xwe neparastiye zimanê xwe weke diyalekteke îngilîzî ew kiriye vê najî binixîne yani dibêjî zimanê metînger gotu bikar bênî weke gotekîn cewî ew kiriye tu ji rastiya xwe û ji hebûna xwe biyanî dibî vê tiştê dinivîsê xwe de amaje dike û li ser rihê mirov jî ji bo tedawîkirinê şêwaza tundiyê jî ravedikî di şêwaza tundiyê de vê tiştê dibêjim sistema tundiyê ya ku kolonyalîst ava kiriye tenê li dij tundiyê dikarî xerab bibî li hember tundiyê divêt tundiya nêrîna xwe wisa dinivîsî û me got ji ber ku kesên nû hat em vêna dubare bikin bi kurtasî dagirker çawa difikirî dagirker dibêjî mejiyên niştecîhan ne pêşketîne geşedanek weke ya me çênebûye ewana kêm in ji bona misilmana jî dibêjin yani xelkê Cezayirê mesela misilmana ji bona wa jî dibêjin xelkên çermreş jî yên raşkere jî dibêjin heman tiştê ji ber ku bikarî vê rihatî wê derê ji xwe re bikî metîngeh û nijadperestiya zanistî dike yani nijadperestiya dike dibêjî ev xelk mirov nînin tenî wê astê dibêjî ez weke devletekî pêşketî hatima vê derê şarêza bikim şaristaniyê bênî vê derê bi kurtasî pirtûk derdora vê de axivin بله وکی وجدید یم زده بحثا جیانا فرانس فنان کرد پشتیوی ام بیجن تئوریوی سر پسیکولوژی و متینگریه ام بیجن متینگه چاد فکره متینگری چاد فکره هاتی متینگه کرن چاد فکره مثلا بگو دور دیجی مثلا بحثا شدت دیگر بود شدت جبر کو کسان متینگریه دکه یدن یه هم بر مجبور دهیله جبر وی هم بیشم بودیه پشتوی مثلا بیشم فنون همه که بحثات تاکتیکی بیشم تاکتیکین تکوشینه دیگه تکوشانی دیگه بیشم مثلا کسان ده متینگه کرن
dikare mesela hem tiştan weki taktik bikarbine. Hen amurên xwe, hen jî amurên em bêjin yê dijmin, yê jî metinger em bêjin wisa bikarbine. Mesela dibêje behsa peçeyê dikim bêjin xwe ya jina hebû di Cezayirê de. Burada dibêje di normalê de ev xwegirtin ya jî peçe di normalde çandeke. Çanda Cezayir'e ve Cezayir veya çava bikardinin bağaki taktik. Mesela dema jinin Cezayir ya jî tevi tekoşine dibin çi dikin jibo ne nasin jibo kamufle ne bin çarşafı xwe peçe xwe datînin normal modern em bêjin xwe dixin şeklekî modern û dikevin nav em bêjin civata Fransiyan û orada hin em bêjin çalakiyên xwe dikin. Dure jika demek ki şimdi jide ma veya pek de henek van ştan bakartın şimdi dure dise ve digerin bejin çarşıfa xwe ve careji ve ki amura şer bakartine dibine peçeye xwe de silah atışmışlar falan ve dişerin ve oy bakartine Mija radyo jî dibêje radyo amura dijminê wan e gorem bêjin Cezayiriyan lê diçin di tekoşinê de ev ji wan re pir lazim dibe û dibe sîleha tekoşanê em bêjin ji bo Cezayiriyan radyo ji ber perdem bikartînin hayawan tişta hinin guhdar dikin diğer de jî dibêjin Fransî zimanê Fransîyan mesela Cezayirî zimanê Fransîyan hin dibe veya ji bo çi hin dibin û ji bo çi bikartînin veya jî dibêje ji bo dengê xwe bigînin cîhanê û cîhan wan fêm bikin wî jî wekî amûrekî bikartînin û amûrên em bêjin wekî me got metingeriye dikin ya jî dijminên wan yên dijminên xwe wekî em bêjin silehekê amûrekê bikartînin û direk din de jî wisa dibêje kesên ku baweriya xwe dîrokê bînin û bende kesekî wan xelas bikin tiştekî wisa bike ev şaşî ye divê kesek bende yekî nemîne ku wer wan xelas bike ew bixwe em bêjin bi rihê xwe rihê em bêjin nasnameya xwe û bi dîroka xwe em bêjin dest têkoşînê bike û xwe rizgar bike di mijara objektifiyê jî mesela fanon wisa dibêje di şer de objektifî jî heta dibêje tiştekî şaş e çünkü ev objektifî em bêjin ji bo berjewendiyên em bêjin metingeran tiştekî baş e û em bêjin lüksek e dibêje di her demê de mirov objektif jî nebe ji ber wê jî mesela gelek cara em bêjin Frans falan ji xwe wekî me got tê rexnekirin hin tiştên xwe de direk dijî wisa tu bigotin dibêje Frans falan kesê hemberê xwe re wekî diaxive mesela behsa metingeriyê dike dibêje tu wisa dikî tu vê şaşiyê dike tu mafê mirova ji destê wan distîne tu em bêjin nasnameya wan da dike di kesên hember re diaxive li armanca wî kesê paş de em bêjin têxin hereketê ew rabit tev digere ew vî tiştî bihese belê niha vana bûn bêjin şem bêjin naberekê bine piştî naberekê ser pir hebin em gora wê dikarin şedin jî lê zêde bikin.